Сәлемсіз, hürmetli, uyun külki, jır-mıng yaratışı dostlarımız. Bugün biz sizge takdim etemiz Quyosh isimli muzikal topshiruvni. Bu bizning birinchi chiqishimiz. Shunga ko'ra bizning topshiruv sizning ko'ngilda quyoshday жылы, mungli, yog'imli, kulash bo'lib qoluvini tilaymiz. Hurmatli do'stlar, bizning topshiriqni yaratgan hunariga siman, ya'ni televizor qarorini yaratgan kebek, mana hozir sizlar bilan tanishtirashga giroyimiz siman, o'sha qizni dunyoga unutib, umringizning bir necha minutini bizning bilan o'tkazsangiz edi. Жарай, ha. Keligiz. Ay. Aha. Mümkün mü? Aha. Nerede buldu? Ayı. Ne? Nerede buldu? Ben kulağını pişirdim. Kulağını? Ayı. Bu yağını nerede buldu? Altında pişirdim. Kulak. Nişik buldu indi o? Ey dostlar, Ha? mana nişik buldu indi o, mana. Sorry. Пошли. Чего? Бывает. Tavşlamalı. Tavşana. Kınnem buyurdu. İndi sikine battı oturasın. Ayı. Ne? Trubkana. İkincisi, bey, tügü diyonu tağın bir mertebe şolturattı. Eli bu bizning noyabr oyi. Noyabr oyi berimlarga bek boy oy. Ul oy boshundan bolalarning kanikulalari bilan boshlanib ketdi. 17 noyabr, 10 noyabrda 17'si, 19'u, 23'ü, 30'u hem şu berimler arasında yoktu dünyaya gelişler külde bek ko'p. Duymazı şehirinde 375 kişi yoktu dünyaya gelgen. Ele bu skorpionlar arasında gana. Şu skorpionlarının 7'si şehrimizdeki Tatar teatrında işleydi. Hürmetli skorpionlar, ruhsat etiniz sizni şu ömrüngizning eng motor tug'an kuningiz bilan o'ynar qutlarga ham sizga esenlik sog'lik, kulash yuz, tozalik ham barliq tilaklaringiz qabul bo'lishini tilab sizga jir bo'lak edirgan. Oynar bizler, bir botla jitaygan.
Гезит журналлардан, радио телевизордан карап билүүбүзчө, дүйнө азыр бик ауыр билер. Қазіргі заманда теге новым русскимда һәм оптимистларга гына яшәү өчен кирәк икән. Мәсәлән, менә оптимист башына кайгы төшә башлаганына ышанмый. Башына кайгы төшкәч, кайгымы ни булды да китә. Әйдәгез менә шундый бер оптимист белән танышып алыйк. Кайгырам дизегенде аданым. Кайгырма. Кайгырма. Нәрсеге кирәк инде ул? Мызра нәрсеге кирәк инде? Менә мин бөтенләй бер нәрсәгә дә кайгырмыйм. Ике дөнҗа, бер мөрҗә. Миңа бармы юк, юкмы юк. Менә кичәгенә гайбе. Юк, кичәгенә түгел. Шушы gün менә кирдем буфетка. Алдым 2 башка шәй. Нәрсәгә кирәк инде ул? Калган икән, калсын. Менә кичәгенә. Эй, Алла, кичәгенә. Gittim машинаға отырып магазинға. Келіп туктадым. Kirek bulgandır indi biresine kirek bulgan. Ne oldu yine kirek? Yaman alır buna. Tapkanız. Mene? Kişegine gibi, kişkine. Boşuna uğrağın nasıl indi? İşler bitkeş. Kayttım uyga. Kirdim patyazga. Binip param. İkinci tızga minip jittim. Qarayım, üstüm. Здоровый мына! 3 мужик жүк келе. Мына шкафлар енді мына, шкаф. Достоиннар. Достоиннар енді. Мен бұлар düşüre. Мен електіріп алдылар бұларына. Көтерділер мұны айттырып мұна. Сен мұқабаймаздай бір сейді. Өйден, мұқабай. Şulay diyorum oldu, bular beni giden gaz oldular da tutuldular yürüge. Nereye gideceğiz şekilde izleler. Kaldı jiberdiler. Geleyler, tutuldular. Şunlar. Ne derse şunlar? Mina bit para mı? Ne bit? Mukamay tugel. Күптән түгел театрыбыз яңа 8-нче мизгелен ачты. Мизгелне ачу көнендә бик күп бүләкләр, котлаулар булды. Һәм без дә шушы котлауларга кушылып, театрыбызның барлык эшчеләрен бәйрәмнәре белән кайнар котлыйбыз. Сезгә узун гомер, корыш тайныклы тазалык, бәхет, шатлык теләп, музыкаль сәлам тапшырабыз. Düşür kadderler
Hürmetli dostlar, mene sizden bilen soğulaşır mərədə җитте. Тик soğulaşır алдыннан bir генә сүз әйтәсебез килә. Көлегез дуслар, уйнагыз, шаярыгыз һәм Кояш исемле тапшыруны карагыз.